New Year's resolution ta. Ano next year? Agdaitan. Nawatam. Oh, kung Disyembre pa mo tata niya, awan pa New Year ha. Manta pa ya. Google! Manta pa ya. Barinig na sa mukha eh. Awan pa New Year. Oh, ay, sus. Manta pa ya. Ay, mas tartong. So, plano mo tiyag diet no kwa? Next year. Next year pa mate. Mga manta pala.